Reka nongere mbasuhuze mwese abakunda gukurikirana ibiganiro byacu kuri social media zitandukanye. Noneho uyu munsi mbazaniye amakuru mashya agezweho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe urutonde rw'abapasiteri 10 bakize cyane muri Afrika kurusha abandi. Ngiye ubagezaho iyo nkuru ni Ildefonse Habimana. Ndabashimiye. Nubwo hari abakozi b'Imana usanga bafite imibereho iciriritse hirya no hino ku isi, mu by'ukuri hari abandi baza mu myanya ya mbere mu bantu batunze agatubutse ku isi. Noneho tugiye kubarebera hamwe urutonde rw'abapasiteri bafite ubutunzi kurusha abandi hano ku mugabane wa Afrika. Uko ibihe bigenda bisimburana niko iyobokamana riri kugenda ritera imbere cyane mu nzego zinyuranye. Kimwe n'ahandi ku isi, itorero ririmo riratera imbere cyane mu nzego zitambutse. Hari abapasiteri benshi bari kugenda bakira ku munsi, ukumva ati ejo kanaka yaguze indege, ejo yaguze ikibuga cy'indege, ejo yaguze kampani runaka, gutyo. Rero hano muri Afrika naho nuko hari abapasiteri bamwe baciriritse bakiri hasi cyane mu nzira y'amajyambere, ariko hakaba n'abandi bapasiteri bari kuzamuka umunsi ku munsi, dore ko iki gihe iterambere ryo mu madini mu iyobokamana riri kugenda riteye imbere ku munsi ku wundi. Uyu munsi ku mwanya wa mbere tugiye kwasanga uwo bita Alpha Luka. Pastor Alpha Luka ni umuvugabutumwa uzwi cyane ku mateleviziyo atuye muri Afrika y'Epfo, ariko afite inkomoko muri Congo. Luka w'imyaka 48 y'amavuko ni umushumba mukuru wa Hallelujah Ministries International, itorero yatangije i Johannesburg mu mwaka wa 2022. Uyu niwe mupasiteri wa mbere ukize muri Afrika kurusha abandi bose, hamwe n'umutungo abarirwa muri miliyari y'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga Bishop David Oyedepo. David Oyedepo ni umuvugabutumwa wo muri Nigeria washinze itorero Living Faith Church Worldwide, rizwi ku izina rya Winners Chapel International. Iri torero yashinze mu 1981, rimaze kuba rimwe mu matorero manini yo muri Nigeria no muri Afrika muri rusange. Bishop David niwe mpasiteri wa kabiri ukize cyane muri Afrika, dore ko afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 150 z'amadolari y'amanyamerika. Ku mwanya wa gatatu turahasanga witwa Shepherd Bashir uzwi ku izina rya Mojowan. Ni umukozi w'Imana ufite inkomoko muri Malawi, akaba umuvugabutumwa, umuhanuzi, umushoramari n'umwanditsi ukunda kuvuga amagambo asubizamo benshi imbaraga. Uyu mupasiteri dore ko abarirwa muri miliyoni hafi, atunze muri miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kane tugiye kwasanga wo bita Pastor Adeboye. Pastor Adeboye w'itorero rya Gikristo Redeemed Christian Church of God riri mu matorero manini muri Nigeria, kuko muri iki gihugu rihafite amashami 14,000, mu gihe andi ku isi rihafite asaga 96. Uyu munsi Adeboye ni umupasiteri wa gatatu ukize cyane muri Afrika, kuko yibitseho umutungo ubarirwa muri miliyoni 130 z'amadolari, akaba afite indege yigenga agendamo. Abo bose twavuze haruguru, buri mupasiteri afite indege ye, mu gihe abandi bagenda ku magare, yewe hakaba ari n'abagenda n'ibirenge. Ku mwanya wa gatanu turahasanga uwo bita Pastor Chris Oyokilome. Pastor Chris niwe washinze akaba perezida n'umushumba mukuru w'itorero Believers Love World International, rizwi nka Christ Embassy. Akaba yarashinze akiri umunyeshuri muri kaminuza mu mwaka wa 1987. Uyu akaba atunze miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, dore ko afite n'indege agendamo. Ku mwanya wa gatandatu turahasanga Bishop Ayobile Olesejefa rya Papa Oyo. Niwe washinze akaba n'umushumba mukuru w'itorero World
Life Bible Church rifite icyicaro muri Nigeria. Bishop Oyodele atunze umutungo ubarirwa mu z'amadolari y'Amerika, akaba amaze imyaka 5 ari perezida wa Pentecostal Fellowship of Nigeria. Ku mwanya wa karindwi turasanga Pastor Royal MC Chule. MC Chule wavukiye i Johannesburg muri Afrika y'Epfo, ni umushumba mukuru w'itorero Rehema Bible Church. Akaba afite umutungo ubarirwa muri miliyoni 28 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Prophet Angel. Prophet Angel wavukiye Masivingo muri Zimbabwe, ni umwe mu bahanuzi bato bakize cyane muri Afrika. Ni umwanditsi w'ibitabo, muvugabutumwa, akaba n'umushoramari. Niwe washinze Spirit Embassy, itorero rya Pentecote yatangije mu Bwongereza mu mwaka wa 2007, nyuma akaza kuryita Good News Church mu 2015. Uyu akaba ari umwe uza ku mwanya wa 8 mu bafite ubutunzi buruta abandi ku mugabane wa Afrika, dore ko afite miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 9 turasanga Pastor Matayo Ashimilowo. Pastor Matayo Ashimilowo nawe atunze miliyoni 15 z'amadolari, dore ko nawe ari umupasiteri ukize cyane, akaba afite amakampani hirya no hino, akaba ari umupasiteri w'ivugabutumwa, ariko akaba ari umupasiteri ukize cyane. Ku mwanya wa 10 turasanga Evangelist Chris Oketeye. Chris Oketeye akaba afite miliyoni 10 z'amadolari, akaba ari umupasiteri ukize cyane wamamaye nka Chris Oketeye, utunze miliyoni 10 koko nkuko twabibabwiye. Akaba ari umuyobozi wa Household of God Church International Ministries, itorero rikomoka cyangwa se itorero rikorera muri Lagos, ryashinzwe mu 1987. Abona abapasiteri 10 bakize kurusha abandi muri Afrika. Yabagezaga icyo cyegeranyo ni Ildefonse Habimana. Ndabashimiye.